Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo Justin Dizon. Areni na po ring mga ragula balita. Ngini pong July 11, 2023. Memalen ning sitio Maralumdum king Barangay Santa Catalina, Minalin, Pampanga, magpetisyon kontra king meto nga piggery project. Flood mitigation projects dapat makatuki kay climate change adaptation programs agpangyan kang Governor Dennis Pineda. Pamagpasikan king preventive healthcare program ng Department of Health nasa nang damdaman Vice Governor Lilia Pineda king sona ng PBBM. Magalang Pampanga at Concepcion Tarlac pasibayong misan metong king bisa ning Sisterhood Agreement. At ini po mapasana all kayo kabalen. First time pong tinayaking loto, sinambot 41 million pesos. Kabalen, metong niya po yung Pampanga, karing 5 probinsya keti Pilipinas sa mayaos pong high risk. Pangaras po king epekto ng climate change. Antimo po yung albog, ang po yung ausandang rising sea level. Base po yan king metong pamag-aral. Kaya naman po Governor Pineda, mumunikala ngeni na pag-aralan pa si Bayo, deta pong flood control project, bang makasigurong makatukila rin king climate change adaptation programs. Ay ni po yung report. Kaya sabihan niyang Kapampangan, miyaing tugak, lulbog na, lakwas na kareng low-lying area. Makanini kasi ang sitwasyon kareng coastal towns keng 4 distrito. Ampo kareng Balena ning Candaba, Lubao, Sasmuan at Guagua. Mialiwa ng engineering intervention ing misusubong mipond wan banwa-banwa, kalupa na ning pamanyalese kareng floodgates, waterways ampong panambakdalan, o neng antimong alang epekto ini. Bistaman mesane na lareng manuknangan kareng lugal maralas lulbog, maragulya pamuring kanong problema iti kingaldoldo dang pamibiyebye. Agpang Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, panauna bang panigaralan pa si Bayo reng flood mitigation projects patupad keng probinsya. Sometimes we need to face yung situation talaga eh. Nandun yung mga government project na nai-implement ng mga congressman natin, ng mga public works natin. Pero we need to accept sometimes yung reality na talagang yung sa climate change natin, yung pagbaba ng lupa natin, hindi ho natin maiwasan talaga. Kung mapapansin nyo, yung ilang bayan sa 4th District, for how many years nagtataas ho ng daan ng public works, pero hindi ho ba natin napapansin na yearly tumataas din ho yung tubig. So sabi ko nga, sometimes we need to face yung reality eh. Yung mga nasa dulo-dulo talaga, nagiging problema ho talaga na ngayon. Basikin datos na ng Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office o UPMO, suya king 350 million pesos ketang milabasan na banwang 2022 ing budget king flood control project. Uli na ning maralasalbog, maulaga mo naman kanong makasadyala ring disaster response programs ning Kapitolyo, bang antimanong makasagip ka ring apektadong manuknangan. Sa commitment ho natin dito sa province, first dapat ready ho tayo. So kung magkaroon man ho ng anuman sakuna, mabilis ho makapag-response tayo mga sa provincial government, and same thing per municipality ho na tinutulungan din natin para makatulong. So kung tayo po ay nakahanda naman, so handa rin ho tayong tumulong. Keng mera patagewad kalasag assessment ng Office of Civil Defense Region 3 Lunes, July 10, lulto a very functional at pasado yaing Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Pampanga. Samantala, base king 2023 Gross Domestic Climate Risk Ranking, kayabe yaing Pampanga kareng 5 most at-risk provinces keti Pilipinas, pangaras king environmental damages, pauli na ning climate-induced disaster, kalupan ning albog at rising sea levels. Paolo G. Santos, CLTV 36 News.
Kabalen, plano bang apasikan ing preventive healthcare program ning Department of Health? Apin po kanuiti ing nasaan ang damdaman Pampanga Vice Governor Lilia Pineda king kaduang State of the Nation address ng President Marcos keng daratang pong 24 ning Hulyo. Metong ya kareng miyembro ning Advisory Council ning PhilHealth Pineda na kebalua naman kareng kayang programa para kareng kapaldana na po ning Memalen. Magbalik ya po Paulo G. Santos. Baranon lang mumunta king Kapitolyo ning Pampanga balang Lunes rengke katamong kabalen ang manyawad medical assistance. Kini panikwanan din nga kayarap Vice Governor Lilia Nanay Baby Pineda bang asabi ing karelang daranasang kasakitan at nung nano ing karelang kailangan. Metong kareni ing pengaring iti adisnan na ning CLTV 36 News anyang July 10. Maapera po siya. Kailan? Dapat po kahapon pa. Magkano ba? 70 po na natulungan po kami ng malasakit. Andito po yung inawas niya sa malasakit. At lungdala na milyon kano balang bulan niya sunaning provincial government para ipamyesaup kareng kabalen tamong bangailangan ating serious medical attention. So sinabi ko po kamgo, nung ingat lungdala ng milyon na ingin, maranong makwata na lang yung tao. I-x-ray mo lang, ultrasound mo lang, CT scan mo lang, laboratory test mo lang. Siguro po yan po mag-isong ng lungdala ng milyon. So iba po, uling po ba't na ng COVID, ikayaral ko po ikayaral ko. Yung po palang tao, patsaway na iya katawan, itibigin ka makanya ng pandemic. Kaya hanggang po kasi may nawala diya kapampanambal, yung po, sinula, mag-dialysis, diabetic lang, at ilang sakit puso, at ilang cancer. Kanya lang ang pure tangad 2,000, pitundala na may walang kapampangan na may COVID. Ordinansa yamuking probinsya ning Pampanga ing Preventive Healthcare Program. Nung pakyapusa ni inining Department of Health o DOH, manwala ya ipineda ang mas makameno siya ing gobyerno pangaras keng gastos at mas maging episyente ya pa ing karelang proyekto. Metong kanu kareng dapat tutukan ngeni ing sakit o tuberculosis, pauli na ning darakala ring kaso agpangking World Health Organization. Nga ng Vice Governor Pineda, mas masanting nung mag-invest ne ing gobyerno keng early detection bang ene lakwas kumalat ing makayawang sakit. Kaya report nga ng WHO, ikit da na the whole family atin lang ang palang tuberculosis. Pero yung titreat mo, the mother mo, yung mother mo. Ngayon pala, the member of the family, at inala naman tuberculosis. So, sabi ko ping ken DOH, kailangan ating kasimpan test through blood mo not necessarily x-ray mo. Nung ating yan tutubong tuberculosis yung anak o yung tao, through that blood test mo, akit mo na nung mag-umpisa ng tuberculosis na. May potang x-ray may kasi malalani. Nga na pang Vice Governor Nanay, nasa neng damdaman ing programa dikil keti king kaduang State of the Nation address ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king July 24. Talo ko i-address ng Presidente ken tuberculosis In-advise sana ng DOH. So, oyenta mo dapat mag-alarma. Mag-alarma kasi masakit na in tao, may balutin yung tuberculosis, makialubilo ya, makipagkwento ya, alayang medicine, makayawaya pa as long as saliya pa mag-medicine keng kayang tuberculosis. Kaya beking programang preventive healthcare ang makataluki king implementation ng Universal Healthcare Law ing mirinan lang malagwang access kareng primary healthcare reng memalen. Magumpisa keng early screening management, referral system, bangkanitang milingapan la tambing at enalami paroro reng masakit. Paulo G. Santos, CLTV 36 News. Kaya nga liwa pong balita, mi pirmane, ita pong sisterhood agreement ning Balening Magalang Pampanga at Concepcion Tarlac. Baragulya po kanu kabaldugan ning agreement, lakwas atin lang malala makasalaysayan denga duwang balen. Nung nanuya po ita, pakibaluan tamo kayong balita ng Liana Canilao. Pasibayo lang misan metong ding balen ng Magalang Pampanga at Concepcion Tarlac, kayong bisa ng Sisterhood Agreement amipirman anyang July 7. Anyang panahon dareng Espanyol, metong lamang balen ng Magalang at Concepcion at mayayaw siya iting San Bartolome. O neng uli ng Maragula Almug, may kawanila rang adwang balen.
The history of Magalang and Concepcion during the Spanish period is a testament to the resilience, perseverance, and sense of community of the people who settled in these areas. It is through their efforts that these towns emerged and flourished, shaping the vibrant communities we now know today. Basta man makanini ing mga palyari, naman kanumila ko ing malalam ang koneksyon daring aduang balen, lakwas metong muna man kanuing karelang nasa bang masensu. So from this challenging and transformative event, our neighboring municipality emerged, laying foundations to 2 new communities. While this separation physically divided our towns, our shared origins and the historical connection that binds us cannot be undermined. It did not sever the deep-rooted connection and the shared heritage that ran through the veins of our communities. So this is a testament of our resilience and determination to thrive even in the face of adversity. Agpang pakareng pamuntok dareng aduang balen, lakwas pa si kananing Sisterhood Agreement ang kultura, turismo, infrastructure projects, ampong social services keng Magalang at Concepcion. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Ken pong ngaliwang balita, arakap danereng pulis ing metong pong babae, suspect keng pamagidnap keng adwang aldong bingot. Ken pong Angeles City, anya pong Domingo, July 9. Base po keng impormasyon, menibat naman keng Police Regional Office 3, metong yang call center agent ing adwampulot adwang banwang suspect. Amanok nangan king Barangay Anunas, Angeles City. Agpang king indaning bingot ame kidnap, migbiyahe akano iti, Angeles, many bata niya papalawan, uling pepapantunane o pepapuntalane ning suspect keti puking Pampanga. Kilala niya kanu ing suspect king social media, kabang maninton obra, bang mikapera para king kayang pamanganak. Pengakwana niya kanu ning suspect ing biktima, anya naman makanyanyang may kipagsapalaran, dapot kayari na kanung menganak, kinuha niya ning suspect ing kaya pong anak. At yun king Angeles City Social Welfare and Development Office, ing bingot, may daluman namang kasong kidnapping, ampong violation ng Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act, ing suspect. Dakal pa pong balita king pamagbalik ning CLTV 36 News. Magbalik po yung CLTV 36 News. Kabalen, 134 amanok nangan king Sitio Maralumdum, Purok 7, Barangay Santa Catalina, king Minalin, Pampanga, reng migpirma king petisyon kontra king Metong Piggery Project at tatalakad na po ning Department of Agriculture king Karelang Lugal. Bukod kanu king dinalan king public consultation, elamo naman kanu pepakit dokumento reng project proponent, kalupaning environmental clearance certificate. Yan naman kanu sto location ing may sabing piggery. Pakibuluan tayo po yung kabilugang detalye king ulat ng Liana Canilaw.
2019 inyang mituran ng African Swine Fever o ASF, day may ayaliwang lugar kay Pampanga at aliwa pang siping nga probinsya. Inyang mika outbreak metong yaing minalin karing may epektuhan. Libo-libo lang babi rin may depopulate inya mila costaks. Manibat kanu kanita mibili na king red zone ing Balen nga ng Dr. Anilea Venturina ing municipal veterinarian. Uli ning maragula perwisyo, diniklara ng former President Rodrigo Duterte ing state of calamity inyang 2021. As a result po, the Department of Agriculture allocated the 4.1 billion for the implementation of the INSPIRE program. The INSPIRE program po is Integrated Swine Production Initiative for the Recovery and Expansion Program. The DA launched this program alongside po nung Gabay ASF or yung pong Bantay ASF program sa barangay. Kinilalam na niti may kaaliwaliw ang proyekto. Metong na impamamiyarang Centennial Pigs karang 4 na cluster keng minalin. Bukod kaniti, makapalub mo naman keng INSPIRE program ng Department of Agriculture o DA in construction ng community-based swine production facility. Inyang April nga ning banwa, may pili lang benepisyaryo ring miyembro ng Minalenyo First Agri-Industrial Livelihood Farmers Association para keng pamanalakad pasilidad. Ang inclusion po niya ay ang grant that amounting to 5.5 million per beneficiary po. Ang beneficiary po natin is Farmers Association po na register. Sa mga farmers po, they have to be under nung nag-raise po sila ng swine. Yun po yung requirement or they belong to the agricultural sector po. Yun po yung na-avail po natin at fortunately po nag-grant po yung project na to sa atin noong April 2023 po ngayon. Tatalakad deing pasilidad kay Sitio Maralumdum, Purok 7, Barangay Santa Catalina, nung nuka rin malyari lang manyese 100 to 150 heads, kaya binirin Kenny yung feeds ang pang biologics. Kasama po yung establishment of biosecure facility na may perimeter fence, climate-controlled animal house, waste management features po, basic farm equipment, office and shower area, at ito po ay ilolocate sa Santa Catalina, Minalin, Pampanga with an area of 2,000 square meters lang po. Yun lang po yung area na required po. Ongoing yaing construction na ning Piggery Project kay Minalin, Pampanga at nung apansinan nyo, ating atlong mga ragul a Poso Negro, reni kanu para laking waste dareng babi na sesenda Kenny. Makanyan pa man migpadalayang sulat ing metong karang residente makatuknang, malapit kay Piggery Project kay sangguni ang bayan ng Minalin, apa ni muna ng Vice Mayor Rondon Mercado. Makapalubketi ing request ay consider na impamag-cancel king approval ng deed of use of tract para king proyekto. Ala kanu kasing milyaring public consultation karing manoknangan paligid ng tatalakad a Piggery. Pakibat na naman ng Municipal Veterinarian, aliya kanu mig-require ing Environmental Management Bureau a public consultation uling malatiya mo ing sukad na ning proyekto. So, secure kami ng ECC from the EMB. At doon po sa hindi po siya ni-require ng EMB na public consultation kasi maliit lang siya. Nga ng kagawad Jess Lugto ng Barangay Santa Catalina, eya usto ing may piling lugal bang italakad ing Piggery. Hindi pwedeng hindi magkakamoy to kahit paano. Kasi nasa MRF na tayo eh. Ang MRF, kahit konting amoy, meron rin. Yung pa kayang babuyan na hindi magkaamoy. Kawawa yung mga sinasakupan namin. Kasi pag nagtayo na ng mga building sa mga babuyan o poultry ng manukan, may meter tayong ginagamitan. 200 meters o 500 meters away. Dito sa sentro ng building na tinatayo natin. Di ba, engineer? Alam nyo rin yan. Kawawa mga kabaryo namin. Kawawa yung mga bata o magiging amoy o mga langaw na pupunta sa mga purok namin. Ing Materials Recovery Facility kay Sitio Maralumdum, may kiadwaya kanong tubo maragul para kay gas emission na ning kukutkot ng basura. Bistaman masalese ing implementation kanita, atin mo naman kanu iting environmental impact. Tignan niyo po kalagayan ng Sitio Maralumdum. Siya po ay host na ng MRF. Lalagyan niyo pa kami ng Piggery.
Pagkibat na naman Engineer Nerio Malyari, ing representative ng DA Region 3, may tukila ring requirements a binyera inya may approve yung proyekto. Kami naman po, dahil nabigay nila yung requirements na kailangan namin, at doon po sa validation ng mga boss namin, o yung nag-approve nito, sinunod po nila yung kaya natuloy po siya. King mera patahiring ning singguriang bayan ngayon Martes, July 11, kinwestiyon na naman ng journalist ay Itonet Orejas Amanok Nangan Santa Catalina in conflict of interest kanu uling reng regulators may gila namang project head. There is a conflict of interest in this case. You know what? These are regulators. And regulators of the LGU are now implementing a project worth 5.5 million. That cannot be. A regulator monitors. I don't have to say that to explain that, but you know what regulators do. They ensure that the legal process is followed, that the rules are followed. But in this case, we're hearing our engineer, we're hearing our veterinarian defend the matter. Pati ring aliwa karelang may git 40 miyembro ng Farmers Association, mga gobra mo naman keng munisipyo. Na ikayo, at saka sila mo din na ikayo, farmers kayo. Apo. Okay po, previous. Apo. Diyan gana-gana nga rin Alos po. Diba? At kasi nga tanggap balita na ating kareni magobra ng munisipyo. Is that true? Opo. Banglakwas pa siya ging karelang pamagsalang sangkeng Piggery Project, may kapetisyon la naman ding manoknangan keng Sitio Maralumdum. 134 laring member maketi as of July 11. Ing kaya panda kanureng memaryo ing nasara rin pamuntuk ang pong residente. Pinangadmi mo po sir, sana po marandam yan naman po rin yung kahit po din kabariyumi bilang barangay captain po. Yung kapakananda naman po kasi ingangadmi. Thank you so much po sir, God bless. Pakisabi na namang Engineer Malyari na paborenda na pang malausin pa manalakad keng Piggery at desisyon na namo sa kalimika problema ang operasyon na niti. Continue na lang muna po natin yung project natin. During operation na lang po sana, doon na lang po natin yung kung mag-pay po ba kami or ano. Kasi po pilot po namin yung project na to. Pinag-aaralan naman po pero gusto rin po namin mag-prove na sana maging magtagumpay po kami. Makasadya pang may daon tutuking hearing para keng Piggery Project. Liana Canilaw, CLTV 36 News. King iliwa naman pong balita ni Dina niya pong galali, Dr. Melanie Viloria Briones, ang timong 2023 Most Outstanding Leader in the field of education. Iba't niya po yung may sabing galal, King embracing the culture of research at core. Briones po yung Vice President for Academic Affairs ng City College of San Fernando, Pampanga at dati rin pong maging producer na po ng CLTV 36. Congratulations po, Ma'am Mel. Pagmaragulda kayo po bilang Fernandino. O ini po kabalen, sana all dapin ini pong metong first time better keti po Pampanga sinambod siya pong may git 41.2 million pesos keng Megaloto jackpot kuane po ni katamong kabalen ing winning combination 25 15 5 11 9.3 anya pong June 2. Apin po kaning por merong beses natinayaya king Loto. Masayang-masaya naman po yung bayong milyonaryo uling lakwasaso pa na no po kano rin kayang pamilya. Babalakan na naman kanong manalakad business na bang biswertsan niya po lalo yung kaya katama pong kabalen ay ikwane po yung premyo na niya pong June 8 na atin pong 20% final tax. Base na rin po yan king Tax Reform, Acceleration, and Inclusion o TRAIN Law.
Kaya rita pa kene, taya ko pang loto. Ayan, sa ibang balita naman ho, balitang Central Luzon, inulunsad ho sa bayan ng Samal, Bataan, ito pong isang waste diversion project na linahukan po ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa naturang bayan. Narito pong detalye ng balitang yan. Opisyal nang inilunsad ang waste diversion project sa bayan ng Samal, Bataan at may titulo itong Samal Waste Diversion Project, Okay Ako sa KKK, Kalusugan at Kalikasan para sa maunlad na kabuhayan. Dito ay nagpamalas ng husay at galing ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang eskwelahan na lumahok sa mga patimpalak na naturang proyekto gaya ng poster making at eco-trasyo na paggawa ng damit na gawa sa mga recyclable materials. Napanalunan ng Sapa Elementary School ang grand prize para sa poster making contest habang nanguna naman ng Samal National High School main pagdating sa eco-trasyon. Pinuri naman ng Department of Environment and Natural Resources Region 3 ang bayan ng Samal dahil sa kanilang Materials Recovery Facility o MRF. Congratulations po sa bayan ng Samal for winning this month's sa Environmental Summit po. Outstanding practices po sa Materials Recovery Facility. Palakpakan po natin ang mga sarili natin muli. So sana po ma-inspire po itong mga barangay officials natin na tayo naman po yung manalo by next year. Pagbutihin pa po natin ang pagkamit sa zero waste at pataasin natin ang ating waste diversion. Ang Samal Waste Diversion Project ay alinsunod sa Municipal Ordinance No. 23014 o Waste Diversion Ordinance of 2023 ng Samal, Bataan. Layunin ng ordinansang ito na iayos ang segregation, collection, paglilipat at pagtatapon ng mga solid waste katulad ng papel, karton, single-use plastics at plastic bottles upang mabawasan ang mga basura sa lugar at makatulong sa kalikasan. Arlene Salonga, CLTV 36 News. Apin po rin ding mga regula balitang kinalap ng Kekatamong News Team. Para po kayong ngaliwa pang updates, i-like and follow lamang po rin Kekatamong social media pages king Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. King Twitter naman at CLTV36. Yung Kekatamo pong Instagram, TikTok, ang pong YouTube at CLTV36 Official. Malyari kayo rin pong munta king Kekatamong website www.cltv36.tv. ILBN naman ng programa ng CLTV via Signal Channel 115 nationwide po yan at Ketiking Central Luzon karing kakatamang 39 cable partners. King Lagyo na po ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Dakal pong salamat.